Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Watlaga Sorkar jela dangshen kalamaham teng ia ki jaka sumar ki badon haga jela bakim dei setia ban kentat ia ki nongpang ki balik wat jing sumar hakum kani kapor. Hendrai mentaga genti lalap kidang don pat ki balik mar khongpong ia gani ke jing maham jong Sorkar. Hakabai dei bat kani kawai kalong kemi kepala armet na kesnong maulai mautawar kala syak kentat ban yok jing sumar hadian bagi bor penia jong ke Ganesh Das Hospital Shillong kila kentat mardor daga ba aidau ba omdon jakathia shu hagani ke hospital bat batha pan yakani kalong kemi menliwat jing sumar no na Dr. H. Gordon Robert Hospital Jayau ne Shah Nazareth Hospital kabadan halam kra. Hadian kani ke jing syak kentai, dailing ba ke jing lai yakren jong ginong yalam ka New Trap Youth Council Maulai Circle, bagi bor penia jong ka Ganesh Das Hospital, kila pediang ya kani kalong kemi ban yok jing sumar, hagani ke jaka sumar. Tu kena senang kau orang yang hidin yang di nama tawar tapi kira tu top tu orang kilin si siapa building kemai tengah orang ni tak building kemai ngami tu ama mesti tak kamdan orang em saja tak ada orang YouTube orang klik ukat YouTube senang orang kilin mana orang ya mai tak ketuan sekoi kentai orang gimana yang nama tawar orang yang kilin hi orang tak tinggi lebih tinggi lian ya kelikin tu ba abskidar tiap he tung batai untuk kan orang kanini tanda lain dan tekan thai yang pi bana yang namo tuari om dan jakasura yang sini ka kot kaslaru di su abi tang tujing tha bam dan caki om dan jakare ini suruh hostel om dan doktor la pet la check up hang tehi tang om dan doktor ni la thet ki tuki eru napo pharmacy tu napo hostel la spa san phau la spa afusan itu jing sop itu tang om dan doktor habis nasaran dengan di sana sedang nganggap besakun ikut dia dan rawat amdan disakan nama sawat ki berang dapiap kami dan sistem kami kayak tengah itu kowe gedang dapiap elektrik makan dia tengah di pensemit nak pom juga rukan ngelak tapi sakan jakan saja ka baik kelas itu kuan ro ni siwan man kata berang siap op ningkong kuan hani dah dia bebalak dam tu ki kilin noh mutawar bakal ka dispensary tinggi dong teh tagi yang dadap kena benas wan biang ni makan di terik ngiwan biang ni kita senam kita skipa skyning dengan eru ni panjing yaram ni kini giseng balang kan dan lo dajak ba punglum do ka kun ngan yo kun chuan dai pat nga padai hadian ba milayo jingtip ba menam step ba iwai kawai kalong kami kabadai kenong susnong jong senang mulai kala dan pedeng jong jing stom jong kamat naka jing armet de hendrai pat buruk simit jing su jing thar laap di bahayang bahasam tak haduk bandasai kesini menyok benwai lam sini hospital te andak lapoi ke por bilawan hani hospital ke ba nakaliang juki bahayang bahasam la so kendet ba nakaliang jong hospital ko kentat bansim ya kani kalong kami bat kung ka jingtip binglayo kalong ka jingtat ke jong kani ka jaka sumar ni kalong ba ini kalong kami ka wan nakoi ka snong ka bahap containment zone te ka jing te nakata kadaw muki ni la kentat bat sakoi pat kadaw kalong ba kum nakaliang seng ila kham wat jelio wat trai kadaw ba ila yo snguru ba hangni po isolation ward akani ka hospital ki jing thia giduna buat ladap te nakata kadaw habang ila phai bat ngila li ben kendu ila yo kala ben ye kendu iki bahiyeng ki balawan ben ye kendu yang kinong ilam joko iswasi bat ngilai ru dan hikmat ngila sakiru ya ka jingsu jingthar jong kuni kalong kume kaba ladon ki poru ki khlemat ki bangi i le sing ladon ka jingbong te breru kalong kume tengi baro hi ngitip ya kaban buram ya ka kami barabang i bakuni bakni kelong kami kan su kan har ngiemla bang susngap hadian benglai i biki bakhiyeng kila jamat ngiemla bang susngap punto hari bengen wat kilat kilenti hakaban yo ban yarap ban kenir lang ya kanika lingkor ke bukhya ba kani kelong yeng ka ban kit tenang bat onda ba ila yo ban ya phone bat i DHS juga aman war
ila yo bat nakaliang jong i ru ila ai ka assurance ba insiam kya nakaliang ke jong i ba in penyo ya kejing sumar hakani ke jaka sumar hani hapo lamoni kana sudah hospital te bat kumjuru mentasi phangru ila yo ban la bani kundu badi we mi lawan ban har ban stat hidala ke jong ki daladi bat ki doktor we isran lang badi amda si ai bro ibai pe ya kani ke jaka sumar ni bat kila lait ban ya kendu bat ban simcha lor jong kataka cing e ba ya kendu hakani ka por ko mentah te nakaliang jong keseng hakani ko por kumbang ilai ba ya tu kolong kumiru hadin bilawan kumbeseng meng lawan ban yalam na urut hakani jaka sumar tang bikin yo ban pet no namar kapor ngi bahkan up shu namar hakudang jing su jing thar ngi ngimla ban tep ke ai ke banja yo kerja kanu ke jingja bususi te kanumlong te hadin nakaliang jongi kumbeseng hakani kapor ni kerpat iki bor bahlor ya ka sarkar kunjuru ni dawai ru hakani kapor ke pemerintah ba lada kini ki bapang bestom ki besu bathar tam ya ki bapun ki bakha ki bapun ki kenthai ki longkumi tang nakadaw bikiwan nak containment zone sim na pediang syu ke jaka sumar te kata ke ki ke ba baro hi nginumla ban pediang mar ke ki ru ke ba bakla ke ba nakaliang juki bor penya jong ki jaka sumar kinumla ban pediang kinu ki nongpang ki bawan containment zone ki bu ka isolation ward kolong ka jaka ke ba ikinongpang ki bawan naka containment zone nani naka nakino ki jaka bakin bat syo hang to bakin le ki kita hadin bikilap bakin don ni ai nang tapat kinsa reverse ki ward henry haba mentapat tang hapo isolation ru kim yo manrung te kata ka ki jing e bat ka ki bangi kum peseng baru kumjuru kum ki emlang salang kisnong kathau kajak benri hi berkhoi nginum la ban pediang te nakaliang jongi keseng ibu kucing dawa ni khmat yo ki bor penya ki bohlor jong kani ke department ta kani ka department jong khoi pekya jong sokar jela bukin sim kya kalau jong kini ki jaka sumar kinum dai bukin bu kinu ki jingduna hakaba kinum la ban pediang ye kini kinongpang amar ba ke ba ngingin pet nang ni khmat ai ba kani ka jingjak beja menta kan kut no hang ni re ban nang ni khmat ba kani ka jing trikam jung kini jaka sumar kan yai bet yai hop yai bet nanti nang ni khmat kan dia kan datang kesim khado ngalaju asno boman la kupor kila jubun kinongpang dan ni kinu ki beri kila juwan ha kani ke jaka sumar ba kila ju ai ki laju ai komplain ke jongki ki report ke jongki badai bat ke jinglong root lani kata ke jinglong jingbom don akor jong kini ki nong penya jong kini ka bor sumar jaka sumar kini ka jaka ni ko lamali de takadaw ka de kata de kuwi kata punikong do bat nang tapat ke baar pat kolong ba ka stigmatization ka de ke kentien ke ba ngi ko angin weng no naka imlang salang ko jongi namar kumbang i ba kani kadi ka stigmatization kani kajing krank sama kor nani kajing kran kor ko jongki nong penya kam apani ka jika sumar te kerpat bikin jasu kita ki berkhot te ka stigmatization kadi ka kentien kumbang ong bangi idon kam dengan weng no namar ba lada borok ngi wan neki containment zone nani ngiwani kini jika bulan juma nakaliang tibor sarkar nani nakaliang ki jaka sumar ki jaka ki ba ningkong bikin pediang kini kinopang benar sistem selada kini ki jaka sumar gemlak ban pediang tesenong ngai nakaliang health department kampat bu sudah koi pat option bangin le ses koi pekecika lada ki mlak pediang tibor hari mentah kajing kli bu e kadang dang imlak ban rumah ni jika sumar dimlak yang kini te sanu ngai kita dikiki bu te kerpat ru ikbor bahlor bikin pet bikin penyat pet ya erinti ikini baterai hakani kajika senang ba kum kinong sumar hi kum kinong sumar kin siam ya kebenta ka jongki takaba kin le ke bahatam nadu tin ke hadu ka behavior ngani ka jinglong ka jongki ban penyedai kinong pang
Nampak itu ibu dokter kenyal bayi rinti Indonesia kemarin. Ketika number of cases COVID-19 tak lah, kiu bahapok ka state kejongi. Tihan rai tangui, aku mentang ko itu ya. Hamtam ini ka Ganesh Das Hospital ni, jadi maksud ho. Hatu ngencio sumar tang namta kata COVID-19. Yakin di bakun bakha. Esila dah kiap kanam dan jingkhen dan ingin nongkhen iki kum ti parabril. Tika jingwan jongi hang ni kalong ba. Hadin ka jinglit phayam ram sing laban ong. Jong kawi ka long kumi ba armet. Napo kawi ka shnong po mulai ka bahapo ten menzon. Kila sakren yaki kentin ke ba ka sorkari dalade ka jiong ba ngin de ban sigmatais yaki breu. Here maki hi simchen ki breu jong ka trak ko ya ki breu jong ade marsin tip ba kiwan ta ka zon ka bala pengat ka sorkar ka kontimen zon ki ong ba umdan jaka. Tekani ka de ka ba nakleng jong ka HYC ni jong sengin nam ban pedang. Namar ba hatung ini kun tang ni corona nanta ki ba lese lada ka tra ke kan iba ki yak hakon dan ni ki yak armet kamut kan pedang dan ni kan kenan. Ting ko ong ba hadis sisang ngide ban yakun lang kan. Nam ta ka habaka tra ke ai ka di sumar ka ba dehok kan. Namar ba ko ong ba iwi rang ba ni le ong ba tang badai bawan napo kontimen zon hato kita ki brave basong hata kasnong bor khoi kindi ki positive cases tenak le jongi hisusi bat ngasngo ban ai khubler oh gadi kupor bai kini jingjia baro deitak nda hadin bangilaya telepon bat u DHS Dr. Amanwa ilala ban pentikna ba nak le jongi in sesim kya bat ila kentu yangi kumki noi lang semalam bat kham tamro yakni long kme ban wan on taski tinggi sukumen ba mentang jamit mar bang jijak la dena duk nem step tar haduk mentang jamit kumba laisi pawai ai kilayo ban pha ala admit ye ini ilong kemi bawan po containment zone tika jingkepat higa long ba ya prokhat ki health center la pidon hakanu kanu ka district la ne don hanu ka jaka suma sim ki kumki taki param simbreu hi ngisuthu marsin rong pinom lak ban yo ban rong direct spo wa rei habo pidon kita isolation treat choyaki la ne bu sang to te ko mangitip nuntang de ka strength la ne te ka number of bedded jongka isolation ward kaduna tinggi ketu ya kesurkan ketika di building mai let's say pidang lak ban increase ya kata ka kamera ban thia ki isolation te hakiwi ro ki hostel ni dawa ban ni kentu ro bo itu ki isolation but hadin da philap pentikna bakim shum don no cases phila pat ban refer syekh kiwa